Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, terra que che da tempo de lecer, esta ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar,
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, terra que te da tempo de nacer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra delle ser, terra de soñar, terra que te pide tempo da jugar, déjate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Buenas tardes. Imos proceder a entrega das medallas e trofeos das categorías femenino e masculino de primeira división e mini femenino de primeira división. Para facer a entrega, as autoridades presentes están Gonzalo Lousao, alcalde da Estrada, don Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto, Ismael Pena, concelleiro de Deportes do Concello da Estrada, Manuel Magariños, concejal de Novas Tecnologías, Alfonso San Martín Carmón, presidente do LM de Estrada, e Darío Martínez Méndez como director deportivo da Federación Galega de Baloncesto. Procedemos a entrega do subcampeón da categoría femenina e masculina. Sarria. Vai entrega do trofeo do subcampeón José Sarria ao concejal de Novas Tecnologías Manuel Magariños. Subcampeón Liga Femenina Mini Baloncesto, Porriño. Vai entrega do trofeo do campeonato mini femenina Darío Martínez Méndez. Campeón la categoría femenina y masculina, Salesianos Vigo. Vai entrega do trofeo de campeón don Julio Bernardes. Equipo campeón da Liga CGB Mini Básquet Femenino, Academia Celta.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego.